Amen. Nageshima kuja Mungu. Tena ingo ya maserivisi yarambangamira cyane haba ku mugoroba cyangwa mu ijoro no mu gatondo ndetse sinigera mpera ariko kuburya Mungu naciye ntoga y'amazi ndavuga nizeye wewe napfuye kuyanywa gusa no sinasubira kumva amaserivisi mu mazi dukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nanjye mpagaze ngahashira Imana shika ntahe kuva kijya muto bijya Mungu. Umunsi wa mbere mu bisengera mu kabiduha rero nabonye igitangaza kidasanzwe. Nari mfise Yeriko yari imbere yanje imyaka 14 n'amezi 9. Mwari duhaye dimanche ku munsi ugira kane yari kirasenyuka. Abashimishwa Imana kuburya Mungu ndafise inshuti zitari hafi bagwaye ikiza cya corona. Bagwarira mu nzu bose rimwe bararemba bafite ukwihebura kudasanzwe. Hanyuma jenta ndaja ku mavi nshaka hajya kunyonga korogashira mu mazi ndanywa ndabasengera natura gukira mubizera ndabatelefona mwakira gukira baca bukeye bose ubonye mu gishingo cyabo ncaye kwizera ndabasengera cyane n'abatelefona ndababwira mwakire gukira bukeye bose babyutse bantelefone bambwira bari bafite umuriro mwinshi ariko bukeye uwo muriro wose wari wajeje bameze neza bakize bose bakira rimwe. Amen. Batatu bakiriye rimwe. Imana iragitangaza uyu munsi mwiyibwe natwe gitangaza mu izina ryawe. Amen. Rero imezi atatu babisanga buri bize mu gihe cyavuga kugira ngo urugendo rwo kugira ngo bishime abana turaga cyane kugira ngo bisanye babisenge Umusonga wacyukiye. Ubu warakize pe. Dukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndimo bagomba gushima kubyina ingoma ntawe gushinga nuko mu muryango ariko nakira agakiza ariko benshi twatakiriye neza ariko kuva tugusenga mbana Imana ko yobumvisha iby'agakiza nakiriye. Hanyuma ndashima ko imiryango yose iyigize ingorane haba umubyeyi wanjye cyangwa abavukanyi abagomba kugira ngo mariya cyangwa abakeneye abana uzumva ariko banatelefona ngo dusengere hanyuma kuko umutwaro basengera bikabatera isi abagomba kubyara bakabyara n'abadakora kigira kabiri nacyo ni uko umutwaro nari ifite wo kuronka akazi na karose Imana ikabicyubahira. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yewe nanjye ngaha nk'umushyitsi ku munsi wa Mungu mugabo ni kushika ngaha kose n'ufite ubutumwa bwiza nka kumucisha ku iradiyo mu masaha y'ijoro cyavuga ati ndumvira ijambo ryumfasha maze gushika aho hantu nkabona n'abakozi b'Imana. Yewe rero nagisanzwe ngwaye ngaha ku kuboko urahabona hari abashoboye kuba bomona kwa Mungu nashoboye kwegera kugira bashikane ngaha bari babonye ukuboko ngene kungana ariko Imana ishimwe cyane kujya munyu na rujya rubuto maze gutaha ukuboko kwabyize cyane narafashe ndahatobora ndasirika ndakatisha kakumi nakuroze mu mazi ndasirika ko urabona hagize Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nshimira Imana nuko mpagaze kandi muzima. Rero ndi mwijoro bari bagiye mugabo umutima n'uwansenyere ko bagenda ariko nigeza kugenda kwa ko n'umubyeyi gutuma sohotse nshitse abo bantu tujya dukareba ibyasanzwe hamwe nabyo tubaho bashira hejuru bagatsitura rutora akaisipepese gatoya k'ikinogo gatoya muri bya bibaho haca hinjiramo ukuguru nyene sinabonye n'ukuntu byinjiyemo ndatera induru ndatabaza ndavuga ati muze mufashe aho nari ngeze uwo muntu yari umukobwa wenyine yari kumushoboye ariko ndavuga ati naho nari ngaho one acahamagara umubyeyi indani aho muri kafedari hama ndabyari mufashe n'ukuri Imana nagize nuko hari ajama
irajya amamiyo ya kanevu naciye mfata kwako ubugurwa kwinjiye mu kanevu muri mbaho umutwe nawe ucucurika indani ibyo ndabishimira Imana ngeze mu nzu naciye mvuga mama jye nababaye kandi sisubira hariya acavuga ati wabaye iki we yaribaza ko ari mu bisambu hanyuma naravuga ati reka njye mu ishyamba nfata wa munyu mama caraza acambaza ati wabaye iki ndahamweretse acandanira betadine naravuga ati sawa yishire ngaho hama apa mwenye wa munyu naravuga ati betadine nkoresha wa munyu bukeye sinabaye nitembera rwose ariko ndashimira Imana nasanze ibikomere byumye. Amen.